El migrar es una acción cada vez más recurrente. El acto de moverse nos desarraiga lo que una vez fuimos, pero irónicamente nos da una percepción más firme de lo que somos. Al salir de tu entorno, la propia naturaleza de la persona se transforma. Es como plantar una misma flor en diferentes lugares. A pesar de que conserve los mismos elementos esenciales para su desarrollo como el sol, el oxígeno y el agua, no crecerá de la misma forma. Todo su medio ambiente, al ser modificado, ésta, respectivamente, cambiará. ¿Pero dónde quedan todos esos vestigios de lo que una vez fuimos? Hace más o menos 5 años, decidí mudarme a Madrid dejando Euskadi. Seguramente no sea la primera, ni la última, ni la única persona que se identifique con lo que es salir de casa para encontrar un nuevo lugar al que poder llamar hogar. A simple vista el cambio parece no ser significativo, pero es indudable ver cómo te cambia una decisión como esta. A partir de este momento, entras en un puente por el que transitas para llegar a diferentes puntos que conectan tu espacio-tiempo. Ahora, eres de ambas partes sin ser en su totalidad de ninguna de ellas. Por eso, hoy decido caminar por los lugares que pertenecen a mi historia. No se me ocurre mejor forma que hacerlo mediante la mitología vasca, que son narraciones que contaban las sociedades primitivas con el afán de explicar el mundo. Pero, ¿por qué son tan importantes para la identidad de un vasco? La Asociación de Cultura Gentil Baratza, ubicada en Ataun, responde a esta pregunta. Nik 53 urte ditut, eta ni aurra nintzenean, niri kontatzen zitzaizkidan ipuinak ziren Edurne Zuri, Mari Errauskin, Hiru Txerritxoak, Disneytik zetorrena. Baina guri etxean ez zizkiguten kontatzen lamien ipuinak edo gentilenak, sorginenak. Garai hartan, ari gara hitz egiten 70. hamarkadan, gaizki ikusiak zegoen. Gauza zaharrak ziren, zaharren kontuak ziren, modernoa zen Disneyko ipuinak kontatzea, ez? Aurrei. Eta hori egin zen, eta galtzear gelditu ziren, gure baserrietan kontatzen ziren ipuinetako ondairak. Gure baserrietan kontatzen ziren ipuinetako ondairak. Josemir Barandiaranek ez balitu idatziz jaso, gaur egun ziurrenik ez genituzke ezagutu ere egingo. Eta gure helburua da hark jaso zuena bizirik mantentzea. Eta bizirik mantentzeko modua guretzat da ipuinetako ondaira horiek antzeztea. Hori labur-labur esan da. Bai, erakargarri, ez? Gaurrengo gizarteantzako, gaurrengo umetzako. Nondik zen, eta zein ziren herri honetako ohitura, txinismenak, jendea nola bizi zen. Zelan bide zituzten, baserritarrak, basoan lan egiten zutenak, abeltzainak, ipuin horietan pertsonaiek agertzen dira, garai hartan horrela bizi zelako jendea. Beraz, ematen digute informazioa, garai hartan jende Euskal Herria nola bizi zen, eta gero ematen digute informazioa kristautasuna Euskal Herrira iritsi aurretik, hemen zegoen zibilizazioak ze sinismen zituen, Mari izeneko jainko baten sinisten zutela, ze haien mundua nolakoa zen, beraz, ipuin horiek oso garrantzitsuak dira guretzat, gure arbasoi buruz hitz egiten digutelako. Batetik, duela 200 urte, 300 urte hemen nola bizi zen jendea kontatzen digute, elizak ze boterea zuen, ze garrantzitsua zen, hori kristauna izatea, ematen digu informazio bat etnografikoa, eta bestetik ematen digu hori kristautasuna iritsi aurretik hemen zer sinisten zenari buruz hitz egiten digute. Beraz, guretzat altxor bat dira ipuinetako ondaira horiek. Gure arbasoekin lotzen gaituzte eta gaur munduaren aurrean nor garen esaten laguntzen digute. Mitologia zergaitik sortu zen, garai hartako gizakiek zeri beldur zioten, informazio guzti hori ematen digute, eta oso garrantzitsua dira, euskaldun bezala guretzat, hori orain bizirik mantentzea eta gaurko aurrei horri buruz hitz egitea, oinarrizkoa da, ze
hortik gatoz. Gure identitatearen parte da. Parte handi bat. Los protagonistas de estas narraciones, en su mayoría, eran dioses, héroes y seres sobrenaturales. Con Mari entiendo que la tierra es el origen de todo. Con las Lamiak encuentro la belleza y la sabiduría del ser. Con el Basajaun, el lado salvaje. Con Akerbelt, la fuerza vital. Tártalo me evoca que hay lugares que pueden engullirte. La Sorguiñac, que siempre hay un conjuro que mantendré conmigo. El euskera. Los Galzagorriks, ese juego de la infancia. Los gentiles me descubren a esos gigantes que acaban desapareciendo pero que seguiré teniendo en mi memoria. Erensuge representa ese conflicto interno entre seguir moviéndose o volver. Inguma produce pesadillas que no son excluyentes de tener esperanza porque éstas acaben. Así podría seguir horas. Porque si algo tiene Euskadi es historia, cultura y tradición. La mitología como nexo coordinante que nos habla de lo que una vez fuimos, somos y seremos. Garai bateko historia hori hartzen dugu eta gaurkotu egiten dugu, orduan horrek baita ere, gaurrengo gaiak lantzeko ere balio izaten du. Ez dugu erabat aldatzen, beti mantendu egiten dugu, baina... Dago adibidatu oso polita. Garai batean uste zuten Erromako zubia. Erromako zubiaren azpitik igarotzen zena, sexuz aldatzen zela. Zu pentsa, kristautasuna iritsi aurretik hori uste zuten. Hori gaurko pilpilan dago gai hori, ez da? Horrek balio digu, transei buruz hitz egiteko, esan ez, ipuin hori kontatu dezakegu, eta jendeari esan ezue. Hau erabat naturala da. Garai batean onartzen bazuten, Erromako zubiaren azpitik pasa, eta ni gizon bihurtu nintzekeela, eta gizon sentitu nintzekeela, eta bat gehiago nintzela, gaur zergaiti ditugu hainbeste arazo horrelako gauzak onartzeko. Hori erabili dezakegu. Nik esango nuke, nik uste garai baten gaur egungo behar berdina zituztela, ez? Orduan ez da garai bateko historia bakarrik. Gaur egunean normal txertatu dizkio, lehen esan dugu zela, ez? Homosexualitatea lantzen dugu, ez? Landu daikeu, eta garai baten bazeon inkietu dugu eta gertakari hori bazau den. Esplikazio bat ematen zion, baina egia da, gure mitologia ere, zati bat bai dagoela oinarritua greziar mitologian, ulertzen, Euskal Herrira iritsi ziren kanpotarrek utzi zuten haien aztarna, hori da, eta gero hemen zeudenek hartu zuten ziklopearen mitoa eta bihurtu zuten tartalo eta, baina bai, mitologiak lotzen gaitu gure iraganarekin eta gure identitatearekin eta batez ere gure hizkuntzarekin. Guk hemen demostratua dagoen benetan Euskaldunon mitologian hemengo izakia demostratua dagoena da Mari, gure jainkoa. Hori bai da hemengoa bakarrik, edo adituek hori diote. Gainontzeko izaki mitologikoak, kanpotik etorriak izan dira. Algunos de estos personajes mitológicos me recuerdan que mi historia también es singular,
que cada persona como un paisaje es irrepetible y única. Y lo que es más importante, que está en continua transformación. Si la identidad es movimiento, solo queda una cosa: seguir moviéndose, entrar en las profundidades de la epistemología de uno mismo y nadar por los lugares más recónditos, hasta que un día podamos reflejarnos y saber quiénes somos de verdad. En euskera hay una palabra que me encanta, que es jakin mina, que significa curiosidad. Lo que la hace especial es que si la traducimos literalmente al castellano, se conocería como dolor por saber. Ese dolor por conocer, por aprender, es lo que nos asocia a nuestra identidad. Es un dolor genuino y que cada persona vivirá a su modo y ritmo. Lo básico es seguir moviéndose, aunque nadie te enseñe cómo. Cada uno deberá de encontrar su manera. Kanpoa joaten zeanen, ikasten dezula baloratzen, akaso hemen bizi zinenean baloratzen etzen nuena. Eta ziurrenik hori gehiago ezagutzeko grina sortuko zaizu akaso.